sane mangkin ditiang lungso inggih sane mangkin ditiang nunas aring ratu napike tunas titian sampun ngambil kang cengwe titian nunas sampunan aratu merabian sareng kancing piye drastan jagat dan mau tutang titiang matur sapuniku santukan drestan jagate tan matutan daratu saking ring mangadaratuning leluhur aratu sanedumun sapunapi punika dan dados merabi cina saking leluhur aratu sanedumun nenten dados merabian sareng Cina elingan pisan puniki Ratu Sang Prabu titiang nunas elingan pisan atur titiang punika Sang Prabu resemawa ngucap inggih araris Prabu Jaya pangusnya wis bawa sida bakawante sing Ratu Wagawante pirengang sane mangkin atur titiange becik-becik yen maosan indik drastawan sang indik trestan jakati rimali sapunapi kepunika drastan bali lintang kewang
jagat balik ke ucapan ke lintang mewah pisan. Ngawin angkadat pemarga Trestan jagat balik ke bawasang ngawinan artine kadang Joda temangkin kang jeng ambil titiang jodak nesane mangkin kang jingwi ambil titiang anggen rabi